pa amle to ambala even ko no lo amle Facebook ka so kam jiyo yin ame be ka bo connect tab live on lo no jang so tra kan te be miran nan sha so ka zungo ke te min so na jeng bwa ya anyo ka vo ki zable da ka ti ambangle we are not interested. Wulaki tumne tumber kasi ambor nyente heaven. Kaman how? Wulaki nyevenya adanka yetum la 247. Abdul Basit Kwechiro on Kaman How program. Bo nongo kum yerga tang na ko bwahna bon lu pa kyaman kan ko kumaya. Tang na ala labna na bon la habala tang na ngwa ngune ya de cheka so sam dana pa ando abidabo ko lan yerga ngwa. Tlan labna the same day yala ma ba pira. Tia ye ngwa nya sad episode of Kaman How. Kaman How. But inside you are dangerous and bad. Shabu private life pune na so nam Bolivia. Mandu shele dem de tabel ka SHAFUWU renovate ka tebia no antum pam shele de pune with nearby power. Kaman How. DJ Carlos, I dare you to come out and do the same thing. Al-Quran Kaman How. SHAFUWU in Yelma. No that chenle school Accra. I never knew. No one that chenle school Accra. And on that chen school ma shepoloma. Ora malla boys on man boys on la rola school ma shi. Kabela la area ma. So we reach cham. We cham to she boy ma sane. Kaman How. All right, we are back. DJ Carlos. Tuba da gomba. Wo SHAFUWU nawe kasa. De changa. Kantera na nyela new on this channel. The time na the subscribe button. I have got the bell pa ya. Then check out on your content. Sharatin drop the page also. Ama mangyele. Then ya trendra share polo kam TUBA za DJ Carlos SHAFUWU na ngonen chuko zo omware ka zo changa na boto swa ka be no ko pyo selga to renye sham Kaman How programs de tozo ya ka tabe yalla so na buar sham tin yale sham de pa tan buar sham be te mi me ya pyo ma baza bam be issue ma za la ni ra tama za Kaman How program tin yale sham yal mangle ya mangle te satene yal mangle yale acto ko woman ne professionalism ba ban kambe ni ma ban kambe na mila media yetu akaminwo iza tin yake ba show maturity be professionalism ni mane domin ya SHAFUWU buwam ne traba to haya sarati mi raba mai ta shawara so ka tin yan son ya kai to amamale so kan la anye celebrity ba wona a problem say man la points. Yes, that is a very big mistake. Yes, tene jama to man le trio to kare you tene turia me tene tur Carlos ka tur TUBA za to SHAFUWU dan garla be shaba zama kama Quran ma nan da ben shama ba so na on ka zuwa Quran da kayus biyan mi record da pashe en recordings garten ka puna una be ka no sa karba sa ta Quran na un so Quran na ma i bu zo ka ya ma da zo Quran ka nan ben sha dan nan dia ben sha kama ya karan yala kama viki dire ma at the end of the day the malabe de maliza kon le dignity at the end of the day to so be empower iya mama an duna point zo ti an tenya ya mama te be yel ka laps ka maleta won kan ko be point zo whether Carlos TUBA won iza ban ka ti ya ne tenya ya mama de ka use family nya according to sources YouTuber and be Raza Carlos so sit together pa amle to ambala even ko no lo amle Facebook ka so kam jiyo yin ame be ka bo connect tab live on lo no jang so tra kan te be miran nan sha so ka zungo ke te min so na jeng bwa ya anyo ka vo ki zable da ka ti ambangle we are not interested. Yes, yeah, we are not interested ma my entertainment ya so ton ku won ka turia na so ka to so na jeng to so be yare den via te ku na ti ye za jiargam because the two na zang a personal ye to amina pa ben sha yin chan nin kurato na ka te jin kwana jingle ne aban ne sha am package le karo wuron bana ki te wuron de le pohan zo afan we mal le pohan zo ma bi ma yin no be mal le pohan zo bi no ka mo yi na so man problem ma to fine SHAFUWU an ko no ma an yar ma so fine ngum ya ame ya ma kar pa bo oh TUBA ya ma fiyango what do you benefit on bera zak nyendi den sanka anya WhatsApp ka ban yen no sham ka ay celebrity ay yela ba man de hanzo ya ay yela shanga biane ya share den share entertainment
ka personal life ka zaŋ du pɔhim zuɣu ti niŋda di ni maa zaa fi ka like dihiri maŋa Kaman how program zuɣu n bala ti nyɛli shɛm ka ti yɛlli ŋɔ maa ti nyɛli shɛm aba yɛmaŋ na ʒim biɛni na nyini saɣani yɛmaŋ n nyɛ di kari yɛmaŋli ti gba ni ku nyɛli shɛm ka ti yɛlli ŋɔ maa so Yusuf Abu Turzon ŋuni nyɛ producer zaŋ ti program ŋɔ Ghana Dallas n za kamara nyaanga Abdulbasit Kuchire ma nyɛ kuɣulan zaŋ ti program ŋɔ maa Kaman how peace out Lagi tumni tumbir ka ziambur nyimte heaven. Kaman how? Wula ke nyavinya adanka ye tum la 247.